ya kan pi hi atong hi angai thak lu tuk lo azoi lu tuk a frok hi anathina zanin thleng khan ni chin thleng khan ala na injing ro ka pi kha sarau thi bin khoi che ro se dal par khia kin khoi che ro se na thu ne na le show ming lo tok tek ro se fi ta ka tong thei tu ri show ming mal ka so ma che hallelujah amen amen an ti tir sin te le khongain Amen. Hallelujah. tile ro le Amen. Hallelujah. Lal pa kalome. amen o chu fi ta ni amen lal pa chu fa ke nam ro se tu na tang ka ka tiang ka lo fi zel ro se yo kha mal ka so ma che show ming in helai ka sira ding nula hi in kho ma chang hianin ka ru hi a kham vek thina an na thina ka thurei thei ngai lowa len lali so krista ming in dam na ka changa kai ma po karon jang sutin ka ria amen lal pa chu fa ke nam ro se lal pa na chok zel ro se mal ka so ma che show ming in helai ka pu hi ni kum september tha khan aban ding lam hi a thing zai an a thona accident pala chu x-ray ten la an dat nan sha thei lawa aduangin a phar thei to a che thei to a aduangin a che theya aduangin a phar the eng ma na to la amen lal pa chu fa ke nam ro se kapun da thale te kut kha an thar kang le te da thale te thar kang le te amen lal pa chu fa ke nam ro se hallelujah kan sai le kan lal pan na thok kha ta ni so ta le tar no Heta hian kapu hi abeng hian ri om hup thin kha thilut ang ten ri hup om thina chu adama are ta fe ka amen lal pa chu fa ke nam ro se tharau thir min khoi che ro se I show me mal ka so ma che amen kapu hi din mar har sat thina ima sela ek tiklai khang ya shelawa he alo na to mi alo ba ya damna ka change tin thiano puina no puang chuang ani amen hallelujah I show me mal ka so ma che